Ovo što sada vidite je Yanjin, mali grad smješten u provinciji Yunnan u Kini, popularno poznat i kao najjuži grad na svijetu. Smješten između dvije planine sa kućama izgrađenim na betonskim stubovima i sa rijekom koja protiče između njih, ovaj grad je jedno od bez dileme najbizarnijih naseljenih mjesta koje postoje na našoj planeti. Dovoljno je samo reći da u svom najširem dijelu njegova širina iznosi 300, a u najužem 30 metara, te da čak 200.000 stanovnika smatra ovo mjesto svojim domom. Jugoslavija. Jugoslavija. Evo ja kupujem neku kafu ovdje, a Raja se opet skupila. Ej, daj 5. Dođi. Daj 5. Baš ti je lijep sat, čovječe. Iako je kretanje Kinom u današnje vrijeme prilično olakšano, dolazak ovdje sve je samo nejednostavan. Smješten u jednoj od najsiromašnijih provincija zemlje, Yanjin je prilično osječen od većih kineskih gradova, pa sam tako da bih došao ovdje prvo morao da odem do Chengdua, zatim uzmem brzi uvoz do Yibina, a od tamo lokalni bus u trajanju od oko 3 sata. A pored same činjenice da do grada vodi samo jedan put, problem predstavljaju i poplave koje se znaju dešavati tokom kišnih sezona kada grad postane totalno paralisan od ostatka zemlje. Ali, tokom 2 dana koliko sam proveo ovdje, kiše nije bilo ni na vidiku, a ono što me dočekalo tamo je jedno od najboljih putničkih iskustava koje sam imao u posljednje vrijeme. Toliko je neobično biti u gradu ove vrste gdje trenutno skoro da nema nikoga i šetati ovim ulicama. Prvi put sam u baš onoj ruralnoj Kini, onoj Kini gdje te dosta ljudi zagleda jer si stranac i vjerojatno sam jedini stranac koji je u posljednje vrijeme došao ovdje. Ali je sve ultra autentično, dosta je malo do duše pa i ne može mnogo da se obilazi. Uličice su ovakve, ali baš onaj pravi kineski vibe i nekako ovako zamišljam Kinu prije 20 godina, otprilike. Ukoliko malo obratite pažnju, primijetite ovo, to su stijene i upravo je grad izgrađen dobrim dijelom na ovim stijenama i prosto ne može mnogo da se širi, sve se diže u visinu. Tako da veliki zemljotresi o kojima smo već pričali mogu da naprave zaista veliki problem. Srećom, Yunnan nije toliko trušno područje kao neki drugi dijelovi Kine, ali se zaista dešava. Iskreno ne znam gdje na svijetu, možda sam u Rondi u Španiji bio da je sličan tip gradnje, ali sve je baš onako zbijeno i funkcioniše na veoma uskom prostoru. Ja već sigurno sat vremena šetam ovako ravno i konstantno je isti ambijent. Grad je 30 km dug, što znači da mogu do sutra nekada da šetam i da će vjerovatno da bude ovakav ambijent i mnogo je zanimljivo sve za po kineskim standardima ultra malo mjesto, ima dosta toga simpatičnog. S obzirom na samo jedan put prolazi kroz grad, pogledajte ujutru kakve su gužve i stalno je buka, stalno neko trubi jer je dosta teško uopšte se kretati ovdje i čini mi se da bi mnogo brže pješke stigli iz mjesta u mjesto nego
sa autima i mogu misliti kada pada kiša, kada je kišna sezona, kakav haos nastaje ovdje. Iako se čini kao dosta mirna rijeka Nanxi, ova rijeka koja protiče ovdje može da bude veoma nezgodna i poplave su nažalost jako česte. Ovdje sada sam u dijelu godine kada nije kišna sezona pa i tok rijeke mirniji, ali baš iz tog razloga ako obratimo malo pažnju na gradnju kuća vidjet ćemo da je većina njih izgrađena na betonskim blokovima i da na prvim spratovima gotovo niko ne živi, zato što su i odroni i poplave nažalost veoma česti. Gledajući ovo, neko se može zapitati zašto su uopšte pravili grad na ovakvoj lokaciji ako su uslovi života tako surovi, ali da bih vam dao odgovor na ovo pitanje, moramo se ipak vratiti duboko u prošlost. Naime, prije nekih 800 godina dolina ove rijeke predstavljala je prirodni tok trgovine između Sičuana i Junana, pružajući pitku vodu i ribu Yi narodu koji je tada najviše naseljavao ovaj kraj. Trgovalo se čajem, biljem, metalima, ali i soli, a samo ime grada dolazi od riječi Yan, što znači so, i Jin, što označava luku ili prelaz preko rijeke. U starim zapisima grad se čak navodi kao jedno od ključnih tačaka trgovine soli u ovom dijelu Kine, a vjeruje se da su prvi objekti ovdje izgrađeni upravo kao skladišta i mjesta za odmor za tadašnje trgovce. Kako je vrijeme išlo, od malog naselja nastalo je veće i veće, da bismo danas došli do situacije da imamo jedan pravi grad u kojem život teče potpuno normalno, kao i na bilo kojem drugom mjestu na planeti. Malo me sve ovo podsjeća i na brazilske favele, iskreno, jer ukoliko se neko sjeća videa iz Rio de Janeiro i favela, možda su mu slične ove ulice koje se penju i spuštaju, samo fale oni mototaksi, ali baš je neobičan osjećaj biti ovdje. Toliko je autentično, bez dileme jedno najautentičnijih mjesta gdje sam ikada bio, jer stvarno ljudi nisu izloženi nikakvom stranom utjecaju i kako možete da zamislite autentičnu Kinu iz nekog starog perioda, to upravo ovako izgleda. Ako biste me pitali šta može da se vidi u gradu, iskreno sam grad je poenta dolaska ovdje, mada ima dosta lijepih murala koji onako prikazuju neke aspekte života u Kini, konkretno farmerski dio Yunnan provincije i šareno je dosta, iako je sivo nebo i dosta sivo vrijeme i sama činjenica da ste u jednom ovakvom mjestu je dovoljna za sebe da vam bude više nego prezanimljivo. Ali evo koliko je Kina napredna čak i u ovakvom gradu. Sve plaćate elektronski, samo skenirajte ovaj kod i ovako plaćate bez ikakvog keša. Hello, ni hao. Ni hao. Ni hao. Yugoslavia. Ah? Yugoslavia? Serbia? Hey, Serbia. Serbia? Bosnia? You know, Yugoslavia? Oh. Yugoslavia? I come from Bosnia and Herzegovina. Oh. You know, Croatia? Serbia, Bosnia? Oh, yeah. Yes, Luka Modric, Djokovic. Yeah, I know. Yes, very nice city. Oh, very nice. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye. Prvi put se zaista osjećam da apsolutno svi gledaju u mene, ali su ljudi mnogo prijatni i svi se onako nasmiju. Drago im je kada vide da ljudi dolaze, hello, ni hao. Kada ljudi dolaze da posjete njihov grad i iskreno
Vjerovatno niko od nas koji smo snimali videa sa ove lokacije ne bi došao ovdje da nije te priče o najužem gradu na svijetu, ali u suštini jedan sasvim običan grad sa skroz ok infrastrukturom, prodavnicama, javnim prevozom koji trubi kao i u svakom drugom gradu, da se sklonim i nekim normalnim životom. Hello! I come. Hello! Hello, ni hao. Ha. Bye bye. Znati kineski, biti bijelac i doći ovdje. Pa ja ne znam da li postoji bolja kombinacija da se osjećate kao kralj, kraljeva, jer meni koji ne razumijem ni jednu riječ je toliko prijatno i toliko su ljudi srdačni, iskreno, uz Pakistan, Šri Lanku, da ne zaboravim neku zemlju, nigdje prijatnije ljude nisam vidio, ali velika razlika, veliki kineski gradovi i mali, ovdje su ljudi savršeni, evo, test. Hello, ni hao. Ni hao. Yanjin, good. Good. Bye bye. Bukvalno svaki put je ovako. I sa svima možete ući u komunikaciju, jedan osmijeh i to je to. Kada govorimo o Kini, gradovima u zemlji, obično ih rangiram u nekoliko kategorija, takozvani Tier 1, Tier 2, 3, 4. Tier 1 bi bili oni najbolji gradovi, Peking, Šangaj, Shenzhen, Guangzhou i drugi, pa tako dalje. Yanjin u onoj najnižoj kategoriji, sada prosječna plata ovdje, što sam uspio da saznam, je nekih $300-350 mjesečno, minimalna. Otprilike duplo niža, ali vjerujte, cijene su takve da za euro 2 na ulici možete komotno jesti. Puno ovako ovih malih supermarketa gdje je voće baš jeftino i gdje za zaista malo toga si priuštite mnogo. Što volim supermarkete i evo jednog solidnog supermarketa ovdje. Nije baš ogroman, ali ima raznu ponudi. Ajde da vam pokažem neke lokalne proizvode da vidite cijene. Pazite, evo, ova čokolada ovdje, nekih možda 50 grama, 3 juana, to je 30 centi. Ovo ovdje 2 juana, još manje, sve po 2 juana. Ovo je 2 juana ovdje. Ovo malo skuplje. Otprilike čitavu ovu policu kupimo za nekih 100 evra na kraju. Čipsevi ovdje po 2,5 juana, ovi su 2, ovi čak 0,90. Slatkiši, jeftini, sve mnogo jeftino. Evo ovdje ove grickalice po nekih 6,5, sve po 6,5 juana. Sve ili euro ili manje od evra. Ono što vam još uvijek nisam pokazao je hotel u kojem osjedam, pa da vam pokažem magiju u sobi. Kada se uđe, da vidite ovaj spektakl sa zavjesama i ovu muziku. Ova jedna soba košta nekih 35 evra za 2 osobe, dakle 17-18, ali je baš dobra soba. Evo, dron se puni, moj Mavic Mini 3 Pro, samo što nije napunjen, a evo par još dron kadrova koje sam snimio. Evo tamo ni teta završi.
Iza mene imate priliku vidjeti i zastavu Kine, svima veoma poznatu, a da li ste znali njeno značenje? Crvena boja naravno predstavlja komunističku partiju, kao i velika žuta zvijezda na njoj, dok 4 male zvijezde predstavljaju radnike, seljake, sitnu i nacionalnu buržoaziju. Evo, jedan čiko me pozvao. Hello. Ni hao. Yanjin good. Yanjin. 你们是哪里人呀？ Kako bi volio da znam kineski 你 sada? 们你们是哪里人呀？你们是哪里人？俄罗斯的？乌克兰的吗？是不是？ Bosnija, Hercegovina, 你们是哪个国家的？ Serbija, 啊？ Serbija, Kroatija, Jugoslavija. 哥伦比亚。 No, Jugoslavija. Jugoslavija? 懂 OK. 你讲的 Thank you. 英语吧？谢谢. 来见你多久了？现在？谢谢. Bye bye. Čak i na ovakvom mjestu ljudi recikliraju otpad, crvene, zelene i plave kante. Čak i na engleskom piše šta je šta, a kod nas i dalje borba sa tim. Čak i na ovakvom malom mjestu, na gotovo svakom koraku vidite nadzorne kamere. Kamere su zaista svuda. Ljudi ne samo ovdje u svakom gradu, u svakom ćošku Kine. Ko je bio u Kini zna da je to tako i barem moj neki prvi utisak je bio da li je to zaista potrebno. Jer mnogo priče, mnogo polemike postoji oko toga koliko Kina kontroliše svoj narod, ali sa druge strane ultra, mega, giga, sigurno ne postoji kriminal, ne postoje krađe, možemo ostaviti sad ovdje, evo, novčanik, šta god, vratiti se za 2-3 sata, on će 99% biti tu. Tako da, moje neko mišljenje da super ako se sigurnost može postići na ovaj način i za lokalce i za putnike, jer Kina 80-ih i 90-ih nije bila ni izblizu ovako sigurna kao što je danas. Koliko god malo mjesto bilo, mora da bude jedan Xiaomi i jedan Huawei ovdje. I pazite, Huawei radnje kako moćno izgleda. U Kini ćete primijetiti da dosta mladih, ponekad i starih ljudi čuči kao ove dvije djevojke. Da je čučanje sport, Kinezi bi bili svjetski šampioni bez dileme. Ne znam kako im je prijatno da razgovaraju i čuče po 10-15 minuta. Ja izdržim minut, dva i to je neki maksimum. Svaka čast, sa druge strane treba dobar trening za to. Hey, hello. Hello. What is your name? My name is Zhang Honggang. What's your name? My name is Robert. Oh, very good. Yanjin, very beautiful. Beautiful, beautiful. Yes. Amazing, amazing. Do you know which country I'm from? Huh? From which country? I? Where are you from? Yes, what do you think? No, 我不 Na, 知道。 Bosnia, 看到了。 Serbia, Oh, yes, yes. Croatia. Yes, yes. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Ja čitav dan jedem samo voće ovdje, uzeo sam hrpu nekog voća. Hrana je okej, ali u ovih 10-15 dana Kine sam shvatio da nisam ljubitelj one prave kineske hrane, iskreno. I da ona kineska hrana koja se nama servira nema, vjerujte, apsolutno nikakve veze sa pravom kineskom hranom koja je poprilično ljuta za moj ukus i ima možda previše prženih stvari, tako da voće uvijek sigurica, ovdje ga ima zaista mnogo. Kineske apoteke su isto priče za sebe. Jedna od stvari koju preporučujem da uzmete su ove stvari za temperaturu. Praktično stavite ovaj flaster
načelo. Obično se koristi za bebe, ali može i za ljude. I navodno temperatura će da spadne. Mnogo mi je ljudi preporučilo ovo, tako da iskreno jedva čekam da isprobam. Kako znate da ste u Kini pa vidite ove cerade na ulazu ili kako da ih nazovem, i u dosta restorana ne postoje vrata, već postoje ove zaštite, valjda od vjetra, ali veoma kineska stvar. Yanjin good. Hello. Hello. Hello, ni hao. 你要不说你好的？ Hej! Vidjeli ste Stenu od malo prije kako se obradovao kada sam mu rekao ni hao. I zaista, Kinezi na 2-3 vaše riječi na kineskom, još ukoliko ih malo onako akcentujete dobro, bit će oduševljeni. Mogu misliti kako je Balkancu u Kini kada priča kineski i kakve sve komentare i oduševljenje ljudi dobija. Uzet ćemo jedan lokalni hljeb. Ni hao. Uzet ćemo jedan lokalni hljeb. Baš dobro izgleda, ljudi. I evo da vam pokažem kako ide plaćanje ovdje. Samo ćemo skenirati ovaj kod i bukvalno platimo na taj način. Uđemo u Alipay aplikaciju, kliknemo na sken i samo kasnije, evo, čim prinesem, skeniram i traži da unesem koliko? Tražimo tete da unese kod. Kaže 5. Ovo košta 5 juana. Kliknemo OK. Traži kod vaš. Nećemo gledati kod. Ali evo, nakon koda ovo se plaća i platili smo ovdje na štandu. Sve digitalno. Šeše. Bye bye. Bye bye. Evo jutarnje razgibavanje tokom radnog vremena. Idemo. Da vam pokažem samo koliko su komšije ovdje blizu jedni drugih. Pazite, evo ljudi. Oni mogu da piju kafu bukvalno zajedno. Ne da su jedni kraj drugih, nego nikakve privatnosti. Zbog toga i rešetke možda na dosta ovih balkona ovdje. U životu nešto ovako iskreno nisam vidio i zaista kao iz nekog filma mjesto. Šetajući ovim dijelom, pokušavam da se na trenutak zamislim kako živim ovdje i kako bi to izgledalo. Za ove ljude, ovi uski prostori, gotovo spojeni balkoni između zgrada predstavljaju sasvim normalne stvari, a misao koja mi nailazi je koliko čovjeku malo treba da se navikne na situaciju u kojoj se nađe. Iako zbog jezičke barijere nemam baš priliku da komuniciram sa ljudima mnogo, ali na njihovim licima vidim mnogo više osmijeha nego na licima naših ljudi, a njihova djeca odišu onom dječjom energijom i ljubavi, te upravo druženje sa njima jedna od stvari u kojoj najviše uživam dok sam ovdje. I da, ne znam da li je do mene, ali nekako mi se čini da te baš ovako mala mjesta uvijek osvijeste i pokažu ti one bitne stvari koje na trenutke zaista zaboravimo. Evo, ja kupujem neku kafu ovdje, a Raja se opet skupila. Ajde da ih malo poganjamo. Hej! Hej! Hello! Hej!
人拍照。 Daj 5. Gdje si, legendo? Ej, daj 5. Dođi. Daj 5. Aj, daj 5. 我要进去的意思。 Nabaci. Nabaci. Nema me kulirat, čoveče. Pa daj mi 5. 让你接个掌。 Tako, bravo. Bravo. Ajmo. Bravo. Bravo. Ajmo. Bravo. Jesu kraljevi. Baš ti je lijep sat, čovječe. Pa gdje ste, Raja? A tvoj još bolji. Kakav sat. Pa gdje ste, Raja? Ćao. 这就是外国人。 Gdje ste, Raja? Jel to ti slikaš? Pa ti mene slikaš na satu. Wow. Wow. Jej. Hehehe. Ćao. Učite dobro u školi. Slušajte mamu. Slušajte mamu. I učite dobro u školi jednog dana. Može? Može. Bye bye. I evo nam i malo plavog neba i malo sunca. Čime sunce odmah je toplije i sve nekako ljepše. I jučer sam čitav dan hodao gore dole i evo danas hodam gore dole po gradu i uopšte nije tako malo mjesto kao što se možda čini. Ukoliko biste išli dole, sigurno sat vremena, tamo sigurno nekoliko sati. Tako da, dobar je Anđin, ali opet ljudi, podcrtavam još jednom, totalno mijenjam mišljenje o Kinezima nakon ovog putovanja. Nije da sam nikada imao nešto loše mišljenje o njima, ali su mi ovdje baš onako otišli za jedan nivo iznad i ova mala mjesta su uvijek bolja, tako da hvala ti, Anđine, iskreno. Čini mi se da još od Pakistana 2021. godine nisam bio u mjestu koje je ovoliko netaknuto masivnim turizmom i gdje su ljudi ovoliko prijatni, gdje sama šetnja ulicama grada na kraju postane putničko iskustvo. I jeste da se ovdje vjerovatno nikada više neću vratiti jer sam dolazak ovdje sve je samo nelagan, a opet toliko još lokacija postoji u Kini, ali ono što sam svakako siguran je da ću se uvijek s osmijehom sjećati ova 2 dana koja sam proveo u Anđinu i ovih divnih lica koje sam ovdje sreo.